чудесното крило на српската репрезентација пред пријателскиот надпревар со Македонија, т.е. пред пријателскиот домеч. Се вратити после некој период кога не играше за репрезентација, сега се повторно со националниот тим. Кои се очекувањето од овој пријателски двомеч и од очекувањето од Европско во јануари? Pre svega, očekivanja od ovog dvomeča su, mislim da je jako bitno i za nas i za makedonski tim. Ove dve utakmice manje više rezultatski, koliko da selektori vidi na koga mogu da računaju za evropsko prvenstvo. Makedonija je došla u jednom podmlađenom sastavu, sve su to kvalitetni igrači koji nisu dobijali toliko šanse do sada, tako da mislim da će biti jedan zanimljiv duel. U svakom slučaju bit će zanimljivo za ove ekipe i jako dobro, da kažem, za nas što imamo još ovu nedelju da se uigramo za neke akcije i neke stvari koje će nam biti potrebne za evropsko prvenstvo. Tako da sve u svemu mislim da je jako potrebno ovo okupljanje bilo. Србија по долго време има странец, тоест прв пат има странец за селектор. Какво е твоето размислување за Тони Херона и мисли ли некоја нова енергија во тимот? Pa definitivno da, mislim, jedno vreme smo bili jako pali kao tim, nacionalni tim, razlozi nisu jasni, ali evo, dolaskom Tonija Đerone, tim se podigao na jedan viši nivo, kvalifikacije smo završili bez jednog poraza, mislim, jako veliki uspeh za nas, podigli smo i nivo igre od nas, mislim da je zahvalan za to, naravno i Toni Đerona sam, tako da mislim da i to bio jedan dobar potez za Savez, dovođenje stranca kao trener. Твојата кариера после Железничар Ниш те доведе во Македонија, играше во Металург. Какви сеќавања имаш од тоа време? Беше кратко, ама? Беше kratko, da. Imam dobro sećanje, naravno, na Skoplje u Makedoniju. Volim tu državu, taj grad, blizu je moje kuće, ja sam iz Niša. Tako da se vraćam sada u Makedoniju, u Vardar. Tako da sam jako srećan zbog tog svog koraka u karijeri. Значи, после Металург замена во Бешикташ, во Бешик Јелце, па Мешков Бред, една сезона е во Спортинг и таа пак во Македонија во Вардар. Како се случи да потпишеш за Вардар? Кои амбиции ти ги најави на клубот? Pa, pre svega vraćam se u Vardar, vraćam se u Skoplje, ne u Vardar, iz jednog razloga što opet to je Liga šampiona, Vardar je jedan veliki klub, svi znamo to, u 4 godine dve Lige šampiona, mislim da je jedan od najvećih klubova u Evropi, zbog toga sam jako srećan samim pozivom Mihajla da dođem u Vardar, nisam razmišljao ni sekunde, zimu sam potpisao na 3 godine i jako sam srećan zbog toga. Očekivanja su, opet kao što kažem, mislim, ne može jedan klub kakav je Vardar da ima malo očekivanja, tako da su očekivanja uvek na najvišem nivou, svaka utakmica se mora dobiti, tako da mislim da će biti jedna lepa i zanimljiva sezona sa dobrom ekipom. Hvala ti.